Gunakan kekuatan. Gunakan kekuatan, boy. Genggam jari tu. Gunakan kekuatan, boy. Sekeras-kerasnya, boy. Keras. Sampai menggigil tangan pun tak apa, boy. Angkat tangan tu, boy, depan mata. Letak kat depan muka. Saksikan depan muka. Kenapa tak boleh genggam tu, boy? Keras lagi, boy. Keras. Keraskan, boy. Biarkan guna tenaga, boy. Makin kuat, boy. Makin kuat. Keras lagi. Keras. Gunakan tenaga. Lagi, boy. Kiri kanan, boy. Tangan kiri kanan.